Za kraj smo ostavili mladi glumački par koji se kroz ovaj projekat upoznao i zavoleo. Dopunjavanje, saradnja i podrška doveli su do bar jednog novog prijateljstva i dugoročne saradnje. Pa da, zapravo nekako lakše nego što sam očekivao. Ko na prvo smo se dogovorili šta ćemo i kako ćemo. Nadam se da je i Klara zadovoljna. Pa nije, baš ovo je suradnja, znači rijetko kad mi se desi da ovoliko brzo kliknem s nekim partnerom, a kako smo odmah krenuli s ljubavnim scenama i sa bliskošću, baš me je zanadilo koliko je prošlo i bezbolno i neko lijepo energiji i toplini, tako da smo samo se više zbližavali koliko je snimanje trajalo. Jel ste samo plivali u tim ljubavnim scenama ili je bilo ipak malo teško, neprijatno? Pa bilo je naporno, ovi momenti koji su bili jako fizički, imali smo scene na trapezu i onda u svu igru moramo paziti na koreografiju i tako te stvari su nam bile malo izazovnije, rekla. Ja bih rekao fizički zahtjevno više nego neprijatno. Da. Bila je prijatna atmosfera. Čekaj, nema ljubljenja bez vjenčanja, kod mi toga. Možemo da se tad ljubio. Na vjenčanje različit ću. Mehmet, ti si dalje na akademiji, dalje studiraš, pa kako, da kažemo, hendlaš taj studentski život i snimajući dan? Sa snimanja na probu se probe na snimanje, ali sviđa mi se ovaj tempo života. Klara, ali imaš ti neki završni ispit da nam najaviš? Nemam, trenutačno pripremam nove projekte, ali do sad sam do kraja, još danas smo u ovome svim srcem, tako da jedva čekam i premijeru ovoga. Jeste uzbuđeni ili tužni kada dođe taj posljednji snimajući dan? Tužni definitivno. Uzbuđen se onako prvi dan, onda s vremenom ta uzbuđenost prelazi u potpuni neki mir i ugodu, a pred kraj samo se počneš presjećati da nećeš dugo vidjeti bar tu čitavu ekipu opet. Možda do premijere, tako da to je bar meni uvijek nekako nostalgično, unaprijed i tužno. Dobro, znaš kako, uvijek imamo onaj razlog da se okupimo kad je premijera, zar ne? Je, i to je baš, jedva čekam to zapravo. I da vidim cijeli film kako je. Zbog toga se radujem toj premijeri, jedva čekam da opet vidim ekipu. Nekako smo svi smo postali jako bliski. Jeste nekako u kontinuitetu snimati mjesec dana, malo ste imali slobodnih dana, to jeste naporno, izazovno, a s druge strane je mnogo lepo. Ma predivno je, mislim, u ovim projektima zapravo sve raste s vremenom i odnosi, i partnerstva, i scene, i opuštenost među ljudima, i veselje što dolaziš opet na set, tako da što vrijeme više odmiče, čak si više i sretniji, i opušteniji, i zadovoljniji nego umorniji. Mislim, umor je prisutan, ali nije kamen spoticanja. Da. Meni je drago što se ovdje rodilo pre svega jedno novo prijateljstvo i radujem se da vas vidim zajedno u nekom projektu još. Da, hvala lijepa. Nadamo se i mi. Nadamo isto. Držite nam palče.